Moji kodisang ya dilemo tse 38 ke rapolasi ya eteletseng pele batho ba ikopantseng Thaba Nchu ba qadile ka temo ka 2015. Kodisang o re ba hloka disebediswa tsa ho kotula le ho jala. Ga lahlehelwa ke 80 hectares ya soya beans e leng hore e ne e ja tšhelete kana ka 1.6 million e leng hore nka re theile mesebetsi hona jwale. Ke mo batho ba bomme ba tlelwang ke mohopolo wa hore e re ke jale hore mobu onana o ke nang le ona o tsebe ho etsetsa lelapa bophelo. Mosebetsi wa diphoofolo ke mosebetsi o thata for bomme, mara ha o itetse for wona o ba bobebe haholoholo jwang nakong ya lekgulo le selentle, mara ha le lentle le ruo le ba letle empa le ruo ha le selentle bo ga safara rona batho ba ruile. Mabuza o re mmuso o kgothaletsa basadi ho ba le seabo temong hore ba be le tshusumetso e kgolong ya moruo le tlhahisong ya dijo. We must invest more and more in research and technological innovation to support those who wanting to enter the agricultural sector, and people must be supported. Lefapha la temo Freistata le nehelane ka tšhelete e kalo ka diranta tse dimilione tse 23 ho borapolasi ba basadi. Ke Magala Masiteng, Thaba Nchu.